Thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru ya Makimage gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa mbere yetherero, andũ ethĩ nĩ meyumĩrĩte na njĩra nene nĩguo kũnogora icoka ciao na njĩra ya mĩthako. Ava athaki magĩkuruvana na mũthako tarĩ ngumo mũno mwena ũyũ wa Gonya. Dan Mativo ũrĩa nĩ coach wa mũthako ũyũ arauga imwana nyingĩ matũra-rĩ nĩ ciambĩrĩtie kũhĩmbĩria mũthako ũyũ na aingĩ ao nĩ maramenya mawatho maguo, na ũguo rĩu nĩ ikinya inene varĩ gũkũria mũthako ũyũ wa Gonya. Hii game haijazoeleka kabisa na watu wa huku, so wengine wanaona ikiwa fun, but wengine wanaona ni kama hii game ni hatari juu, na kenye inafanya waone hivyo tu ni hii ground tu venye nimesema, but at least kutoka yanze wameanza kuizoea, wamejua venye inachezwa at least. Ile kitu ningetaka kuhimiza wazazi ni pia waachilie wa vijana wao, sababu unajua kuna wengi wao wanajua kucheza rugby, lakini sababu wanaangalia wanaona pia wale wachezaji wako ile mashida wanapitia. Vuvu wa mũthako ũyũ engi ao maronekana marĩ na nguraro kumana na ũrĩa kĩvaro kĩao kĩthũkangĩte, no ũndũ ũyũ ndũramaũraga ngoro. Kwa mfano kama uwanja yenye tunatumia kufanyia mazoezi iko na mashimo upande mmoja, so unapata ni riski sana wakati mtu ana train, mtu anaweza ingiza mguu hapo na huenda akapata injury. Alafu kiangalia hata post zenye huku ni kama game ya football peke yake ndio wameweka. Kama wanaweza kuja watuongezee hiyo post za rugby naweza kuwa mzuri. Rĩu makĩũria aciari gwĩtĩkĩria ciana ciao gũthaka mũthako ũyũ nginyagia macukuru-rĩ. Ningetaka kuhimiza walimu waweze kuintroduce hizi game kwa mashule, sababu shule zingine kama day schools zingine hazina rugby, unapata inachezwa na zile shule ziko huko juu, zile za higher levels. Sasa unapata timu za huku mashinani, shule za huku mashinani hazina huo mchezo. Sasa tukikuja kuucheza huku unapata ni kama ni sisi tunauanzia. Kwa ningeuliza kama ingewezekana pia wao wa introduce kwa hizi mashule ndio tuweze kupata wachezaji. Nao tuanze kukuza mchezo, because ukiangalia kule juu riadha na rugby ndio ule mchezo ambao tuna present kwa national na international na unakuta inafanya vizuri. Nĩguo mũthako ũyũ ũgacĩre matũra-rĩ nĩ marauria arimũ anene kwambĩrĩra mũthako wa Gonya macukuru-rĩ. Sheria ya rugby sio ngumu sana na haijakuwa vigumu sana kuelewa. Ninaona wakicatch up na wanaendelea vizuri, although kuna changamoto pia pale kwa sababu watu wengi wataki kujipeana kusoma ile law ya rugby ndio waweze kumakinika. Inooro TV kuma mbere Thero County ya Embu, Betagwa Peter Mungai.